Apple ki ani MacBook Pro 13 inch ani touch bar yu chi ani modu shwe didi anda nido chugu lo gi 20 re ani nido chugu lo tina kharisna 13 inch na la ani anda keju ani anda touch bar yu che fingerprint sensor yu che on de do che ani keju manguch and two tone display da tezu manguch ani keju sawa de manguch lo yu re on de ani kola modu shwe la so an thangbo on kam chen ta ra didi gang de la ni anda namju anda Apple ki and laptop ki ani packing chida chura on the chipu chiya resha and the space gray leather and the nalo lani tarku USB type C choni ga lani USB type C to and thunderbolt re and USB type C ki ani so the resha khadi juro and the nala and the shugu de ija de mangosh to and the model shugu to and Apple ki logo sticker and the other ones ki Apple ki ani lock side ki ani adapter resha ani lock side de ani anda the twin de la siwai na USB type C port to you know tadi ki twin de la anda nyama namju ina tinana ani lock de yorwa lo ba ye re ta di myo se sa re ku ji ge de ta thwen sa wa du na che yu ma le de ta di de na an si wai na USB type C ku sa ani anda port ni che di gi an ye chola si wai na 3.5 mm ki ani headphone ki port ti tu thang bo de kha che wa da lam sa den do che sha English nan teng do an Suzuki di K zo ani Suzuki an Suzuki kharishin ge na hon di K di tam twin di ge ani screen che ra retina display re Hi Siri tadi anda fingerprint sensor kola lagore fingerprint sensor di del do true tone display la di resha di Suzuki ani khori upawla ani Suzuki chonda di ani tagda tuen chero modi resha true tone la di and the true tone mewa ina and the chagdo mobu suresh and the shawa ina and resha and the macOS Mojave gal to 14.5 nan to do ani 13 inch 2019 to Thunderbolt port to USB type C ga ani the processor the 1.4 GHz Intel Core i5 resha ani 8 GB ki RAM to Intel Iris plus graphic resha ani 1.5 GB ki ani graphic ki RAM resha big and the storage the CY na storage the ani and 98.0 GB ka the ni sab ke chho resha storage the and the zuni the and the tuning of the and the nidon chuni logi 20 re did and the nidon chugu log 20 re din lo la ni and the solid state drive lo re crucial key ani 1 TB ki hard disk lo re RAM di and tibula 16 GB RAM re din a siwa na 8 GB RAM re ani din and the solid state drive chura on the and the tensor shit re tang zo and the tigi ni pala tendur che yi the design parla siwa ina did the right speed chura did the shipjanga chung sum risha and the tensawa dinara ani and the read speed chura ani loyalty ani GB chik to risha and those two ani and the dinala and the tuning go dinala ani and the siwa ina ani and the right speed the 300 the 400 b yungu to the and the sumja tungu to shipja biddi to shipjanga jabara the tigre manche right speed the ani read speed ti ani shipja kubju koptu risha and ti and MB shipja kubju koptu mashtu mindo dinala ani read speed ti pet ya do right speed la shira khewa shush hale was the thomas onyege tensawna ani and USB type C ki port ni mashi shamba chemido ti ani and the battery charge che ta ani and lose saya chura lose saya ta de lenga chama taran shore ta di do chla ni and den do shnyo ki re and the gomu shidong adon do chre and the and USB type C ni cherwa ani micro SD card reader che ani SD card reader che ani USB 3 ki port do ni do on do shnyo ki to adapter den do ndi nyowa ina an la the solution so much di ani la chi tu challenge ni on do sresha an dilan to so thebo stango tu on do sresha an digi and chi chung si wa ina den do sresha ni don chugu logo sti pet ko cha ba che yang a che shu kheba tu tu
and digi under camera this na camera di ani under di resha ani 720p HD resha ani under di doing the like parje tu antela ani locks to a lot di ani parje di pa yo me da du ting du on to resha ani di under digi under doing camera de la ani khaba to me do nyen che mangbo thangbo ne lu lu li du and this is the chasan shi ani under setting the re ani digi du zero ani di nang lo la ni under photo booth che iMovie ki ani video editing ki software ti li du ani par chodi chega ji chasan tinal du ani preview che ani keynote ta ani under the under Microsoft ki under Excel ta ani under Excel che ani under PowerPoint che ani under Microsoft Word to che ra on ro ani Apple ki ani Quran ki ani under nyen che jore on du dige de sum dire on di re ani and che antina calculator che and dictionary dan chasan lig du antina la phu dan chin chasan si ani kyathu re relation and suzuki khabar anda kushu da je da ani kha de anda laptop de di and MacBook yo ra and de ni ga nyam du sing che yo re on di chi wai na and suzuki ani khabar dan de chasan de ni ne kya ya da de sama che yo re and di gi and nanglo gi ani and processor di ani Intel Core i5 che ani quad core risha ani 8th generation de risha MacBook Pro ni don chugu logi ani hada 13-inch ki ani sobda da du siwaina pening jumresha chapter 2 yangbo durwa and dinga la mixing and the tv and the shading retina display che ani true tone redwa one digi ani hansa ni jumo shoes to ani dila the mixing and the dinga la the touch part dila ani une hora hansa ani yaw shoes to ani pen thobo to and the onje yi khari kya baina anti de khona khora ya chik ta yi de calculation chaba do chine an digang de la touch bar tung do an ho de su tamna dig do an ho do stresha an dina emoji to do emoji chasan dina la ni touch bar na shad lig do an dina la da ke share chung ta da an ya da di brightness chira ani do shaky ani da lot di ani share chung ta da da chasan ani touch bar yune che do an video editing da do lai ne di la phan tho de sig do ra ni da dila da phe ta me ine den do chanda dila ni KJT ani phejo mangbuchla ani caption bu shows resha ani dinala da touch danda fingerprint sensor ti yaw shows to ani khari yaw sina dinala da susugi laptop lawa ina re mi ani chik phejo tawa ina re dozu de ge chasan chan ti ge ani kyapgdu ani dimase ani digan khar do sina susugi ani password do ani chik sawa anta do ani thi mogo che kyam mogo che on do ani khapdu bara touch name ni ani kachi do on the yaw shoes to and did that dinala ani digi ani keje to an chasan jik ta to go to ani mone hora keje hansa ya go to digi ani khongje de bomchik da tondo chonga resha and digan la anda suzu da didi jibi kya da ni sabke chiwo de ra and didi anda jibi ngap kya chiwo de nyoy na bomchik da tondo tuju do resha cheju da keje de chasan jik ba resha on do to ani didi ani anda suzuki anda digan la sinde yo da antina la anda dikol la ani ande ya chik ship saw de siwo na di wa de la ni anda description la an thazi ki khajan station yo ani ge anda MacBook Pro ani turning ba da ani tinyam to ani phazo ani chik ta do ani ti ti ani close do so kyo do ani ni ge anda laptop ning ba de la ani anda khari rasna crucial ki 1 TB ki solid state drive lo yore ani tinalo dimase ani tinalo la ani anda RAM 16 GB ki RAM yore ni tinalo ra training ba dinala hondi ki ani lega pe hangsa ya uchi do ani susu la anda MacBook Pro training ba de yo ina ani de na waina ani pe ya do ani ki anda robot de khashi la ni de ani ni ki anda ngara ki ani model chi ani de honzo la aspect hangsa ani khonzo ki ani gau chi do khaisna de une khora boot chi to go to ani computer start chi to go to lamsa or boot chi ta ani anda dinala lega chi waina lega chi to go to pet kor kyo ada ani kheba shoes to go to hondo shresha ani suzuki anda ani dito chani hard disk ya 1 TB malu waina ya solid state drive ani anda 512 GB ki solid state drive lu na diware RAM do china RAM di ani anda suzuki ani RAM thambu genyo ani digital ani genyo na digro ani GB churu do da de do nyoshana na digre ani ki tikon la ani anda nyenthun de mabu se ani khandes lu yo me ta an khandes ani khari nyo na yabu yo me ta dizang la ani nye ki moto chi yo nyenthun de yo re ani de anda digang de la ani I exclamation de yo re mo de nem ni ani ha
this in a degree and this installation did this logo image ro anye gi anda YouTube channel de subscribe chimena subscribe chiro chi and tinyam do ane antisa de la ane thiu gi anta shore on de la hiji mi ne na thiu de ta de ne ba ina anye gi anda nyen to sawa khari so ina anye gi lam sa gora dance la dali gre la so ta ra yi ane pe jalo